Wei rang ba briu ubeletip kerteng kum uba Christopher Dingdo besyong besa Nongpo Ribhoi District. Ula du no ela kejing im hadin bulo syak tenra akui kekali kat ba udang persyang ban cross ya kesurok ba Nongpo. Kat kum kejing yo lum jing tip kati kejing ja kalaja ha kejan mit jeng kesngiu blei arpu praterik ujelew arajar arpun riu ha kepor kumba nyau shiteng hadu prabaji min mit Nongpo. Lai thu bakat bau ba Christopher Dingdo udang yat ban cross ya kesurok ba kawi ke kali kalaten ra ya u kabala pelong ya u ban klat no akate ke jaka. Hadin ke jingja kate ke kali ke klem sange Henry kala pet krat na kate ke jaka. Hadin ke jingja ki pulit ki lapoi marmar syek kate ke jaka ban penlong ya ke jing tokit. Ya kamet jong te urang ba lepin kit no civil hospital Nongpo ban pendep ya ki kam kat kum ki kendon an. Kat kum ke jing yok lum jing tip, shim ladon kinu ki brew ki bela UI ketika jing ja. Henry ki pulit ki la suba ba ketika kali ka la bandai ka trok ka bela nyak step ba, bat hadin ba kala tenra ilti urang ba kala pet no na ketika jaka. Na kaliang ki pulit ki la pha jing tip shiki wei pat ki police station, ban penlong ya ke jing khanra ban lap bat ban kem ya ketika kali bat yu nong nyak. Ha kejuk kapor ki pulit nong po ki dang beteng ya ke jing tokit halor ketika jing ja.